ne noga niko kolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubati misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano y'iki kanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijega ao munabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige buno Getembe television network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutira ninchwe omurikirwije masije munaba manyibitabo bari nuba manyibiguro igeti byetebwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp wosego yakishimi gwitira namba 0741499726 Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, computer programming, cyber security pamoja na digital animation and media. Katika Building and Civil Engineering Department tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabutiti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, technical skills for development. Chitariki ne mirongo hebere na kianda homo tienyi no mutangani mwaka niguo chibere mirongo ebere ne tano no mo mwanchu murikiria no kwigena mbiore ando ciasure na gukwanire abigo gukwarigani kanyora mangana maya ye kiunga chinsebere chiabo butuko literane Cyrus Nyakunde asense meli yimanyiruru era Wilson Makori na gusabire toskare. Kuchaka ikiunga chinsaibere habasa wetani chiribu isano na isato korwase chikaunti cha Kisii Nyamira hamo na Migori nigo rero basirwa ne chibese cha serikali chomorobelio onyota omuyega hokorekana segeti kya Gusii Stadium ime yomuchi obosongo asabarai boigo baikirana habo bakora no murai benso muske William Ruto echinga kecho habasabo basege tugutumeka buya heligwe kinia barabuboka banyene Murikito Daniel Untiri, oroboti urwasinjira y'ubwoikirano.
Enganangani yabasabaiga egati yabande chiru emiemo na batatu nigolero yokera basabaiga kurwachi county cha Migori Nyamira ne county ya Kisii muiga oragwa no murai wense Dr. William Ruto no mukonye Professor Abraham Kithure Kindiki abagabana au na barai kurwa serogongo rwagusi. Hebu peperusha simu rais afanye ile kitu Your Excellency in 3 2 1 pesa mfukoni. Ukwa na chinga kichu Ruto nigatogi Burai bwaye hasoko bosio komanye mechando y'abasaiga Kenya oteba igitambo kirikiga giasokirie baria bagendrete komochia serikali yaye. Mimi wakati tulienda kwenye uchaguzi tulijua na tulisema ya kwamba changamoto kubwa ya Kenya ni vijana wengi wamesoma, wamemaliza standard 8, form 4, wamemaliza college, wamemaliza university, lakini shida kubwa ni ajira na biashara ambayo haiko. Asese moyayo mokonyi bumurai bwense nigate ubune gitambo kirikiga ngechikokonya gukayo gutume kwa basaye bobe mubekano asokoleta chiburaburu ase mesangerekano ya gesiasa na kulika bobe hase mitandao ase kiribuna abange babo bono mbachikwelika na konyole kibagokora. Many politicians walikuwa wanaona vijana na wanataka kuwatumia kuwa hecklers kwa kwenda kupigia kelele opponents wa hao watu katika mikutano. Viongozi wengine wametumia vijana kama goons wa kuleta vita na vurugu katika mikutano ya kisiasa. Wengine wametumia vijana ati kama bloggers wa kusukuma agenda zao katika mitandao. Wengine wametumia vijana kama tu wapiga kura bila kujali huyo kijana maisha yake itakuwaje. Wale watu kama sisi ambao tumepitia haya, hii shilingi 50,000 ni pesa kubwa sana ambayo inaweza kuinua maisha yetu. So nataka kuambia vijana, tumeeni hii pesa kwa makini, itabadilisha maisha yenu kwa sababu hii serikali ya William Ruto inabadilisha maisha ya Wakenya wote. Asense mwende abasabaiga niko basigetwa kobeko mukya na gutumika chibese chiga buya kubali bagali okonyora ensemo ya kabere y'chibese chiga cha nyota. Na mimi kama gavana wa Kisii nataka niseme hivi, wale vijana wataanza biashara nitawapea mwaka mmoja bila kulipa lisensi. Kwa hivyo hiyo data nitakuwa nayo, nitaambia watu wangu wasilipishe lisensi kwa biashara ambao nyinyi mtaanza. Advice yangu kwa vijana, ujue kwamba hata zile kampani kubwa zilianza chini. Bora ukuwe na discipline, ukate gharama ya biashara, ukate gharama ya binafsi na uendelee mbele. Serikali ya William Ruto ni serikali ya agenda, and that is why we are telling everybody ya kwamba sasa hivi ni wakati wa kazi, ni wakati wa agenda, wakati huo mwingine utafika. Wengine wote wakiwa na maneno kwa vijana na kwa Wakenya, walete agenda kwanza na sio complain huko kwanza. Walete agenda kwanza, waiweke kwa meza, alafu Wakenya wataamua wakati huo ukifika. Litko lya lero keroyomo hasabasabaiga nigenyorera shilingi chiribwe 20 na isana sesimi nambacho konyora megelio no basemya igoro yobonchuriria magaya banyore nsemo ya kabere y'chibese chiga chiribwe 20 na isano chinde nkrubuterigeta seni kyagetembe kurega sigeti kyagusi stadium ikigotoka ime yomochobosonge county ya Kisii ritrane ngorko Daniel Homori keito Daniel Ontire asoro botiro Muraiben sumuske Dr. William Ruto nigo haralichi project asoro ngorwa gusi ubuyabura chiko konya gusi gusuka motwe ase birongo binde kebya magendro okwana sigeti kya gusi stadium ime yo muchobo songo chingaki chogo chake muroberio onyota asabasae Ruto boigo nigakwanera hegatia monchereria hayo haikiranire
koruchinga ki asweta bisi buno murai bense Mulikito Diboni Asanya orobotirwa sinchira yoboikirano ase enkwana yomurai wense Dr. William Ruto asegeti Kyagusi Stadium chinga kichege karekyo nigo rwaraririwe amagenderero amange aywe gati yabachakire egati yechi project chigendererete nabo igo okwanera egati ya chiria chigo cha Kabwango iga. Nimekubaliana na gavana wenu Simba Arati na hawa wabunge wote, na tumekubaliana ya kwamba Kisii hii tutaibadilisha, sio kwa maneno, sio kwa vitimbi, sio kwa sarakazi, kwa mpango ya maendeleo na sera ya kubadilisha Kisii. Tigarasege kawe kyo kya magenderero omuskeru tuni gagokera ogukwamuka we cancer center eyo egendererete kwa gachwa mbarabare ne skuru y'abamura ya Kisii egetige chindege gyasunika omurobere w'ikinyomba cherigorire inse amonegati yayande. Mimi nitakuja hapa kuanzisha ujenzi na kumalizia airport yenu hapa Kisii. Hiyo airport tulijaribu kutafuta sehemu nyingine ya kujenga airport tukakosa, tukasema hiyo airport we are going to renovate, tutaijenga upya, tutaongeza runway na tumeweka shilingi milioni 400. Mimi nakuja na contractor in the next 1 month tukuje tuanzishe. Asese mojende ni igara lya bene okugaliwa n'okwagachwa kwegeti Kyagusi Stadium e project yatebanga na chekonekya elio enyali gutumika goikomwe elio mwaka oyo iga. Hii stadium vile nimesema Disemba mwaka huu, wakati mtakuwa mnafanya sherehe ya Jamhuri ya mwaka huu, hii stadium itakuwa imekamilika, mtafanyia sherehe ya Jamhuri new stadium hapa Kisii. Wewe Simba na viongozi wa hapa mjipanga. Muraibense chingaki echoboigo ni gamenta bunakorwa chingaki asweta bisi na mange arorekanire asama onchorelio sebona aborire abarai ko mwachingaki chingororo enyale gwikirania magendereraye anene bunaliete chira chingaki chie campaign. Pale inflation ilikuwa 9.6 imeteremka 4.5. Pale exchange rate ilikuwa 165 imekuja 129. Pale mambo ya reserves yetu ilikuwa 7 billion sasa imefika 12.2 billion. Jana Moody's, an international credit rating agency, wamesema Kenya has now moved to a stable economy. That is not William Ruto saying. That is an international credit rating agency saying. So we are telling the people of Kenya we are on a journey to making Kenya the great nation that we always wanted it to be. Kuripoteri kitaseni kia Gatembe kuro Kyagusi Stadium county ya Kisii Dipon Asanya muno Mulikito Diboni Asanya hasorobotiro murabinso muske William Ruto nigo harario moroberi umuyobo kwana no gwechibesa chimanyakanete bune grant utia saba sa chirubu hemmerongo kianda hechio chirachiko konya konyorubanyi bwa bene ukwana ime yo muchobo songo homuske Ruto igate buna kiroma sa nigo harachikonyora chishiringi chirubu emmerongo 35. Kila kijana wa Kenya, wale mmeketi huko, wale ambao you are not beneficiaries of this program ya business support, leo jioni tunafungua mtandao. This evening star Muroberio honyota ni gorengete go sege tabasa hanana mono bali babwato bomanyi bwa bene na baigo chitaranta asamangana yo bonchiria ukwana asomusangerekano bwo kubatuka chibese cyogo chia sabasa mukonyi bo murai benso muske kindike ni go hane kibuna muroberio ni gorengete go chia gukinia abasabu kwenyorera obumanyi. Mradi huu wa Nyota ni mradi wa serikali
wa kuweka nguvu vijana ili wafanye biashara kulingana na vile wewe rais ulituongoza wakati wa kampeni tukaahidi katika manifesto yetu. Kwa hivyo hii program ni ya kuwezesha vijana waanze biashara zao ndogo ndogo ambazo baadaye zitakuwa biashara kubwa. Huu mradi wa Nyota unaangazia vijana ambao kwa sababu moja ama ingine hawakupata nafasi kuwa na degree, kuwa na diploma, lakini Mungu amewapatia talanta ya mambo ya biashara. Na kama sio huu mradi, hawa vijana wangepata msaada, kwa sababu sana sana hapo nyuma tumekuwa tukiangazia wale labda wamehitimu kupitia vyuo vikuu peke yao. Nataka nikushukuru rais kwa sababu kupitia mradi huu zaidi ya vijana 800,000 watapata manufaa. The Nyota program will eventually target 820,000 young people. Na kuko na component kadhaa. Component moja ni hii component ya business support, 50,000 shillings for between 70 and 85 young people per ward across the country. And this component of business support is going to reach to 121,000 young people. There are other components which the president will announce, which will impact on a number of other young people to bring a total to 820. Chingo kichecho nigo muske gitore kindike niga kwanira hebikorwa sabasae babaire bagutumikwa bobe n'abana siasa sate babuna igo chinga kicho chietirwe asabone serikali igo yanekire kururi baga gochia sabasabo konyora chinguru nobomanyi boko egendereria. Muda mrefu wanasiasa wametumia vijana kwa manufaa yao ya kisiasa bila kujali kuwezesha hao vijana ndio hata hao wakuwe watu ambao ni watu wa kuchangia kujenga nchi yetu na kujenga familia zao. Many politicians walikuwa wanaona vijana na wanataka kuwatumia kuwa hecklers kwa kwenda kupigia kelele opponents wa hao watu katika mikutano. Viongozi wengine wametumia vijana kama goons wa kuleta vita na vurugu katika mikutano ya kisiasa. Wengine wametumia vijana ati kama bloggers wa kusukuma agenda zao katika mitandao. Wengine wametumia vijana kama tu wapiga kura bila kujali huyo kijana maisha yake itakuwaje. Kwa hivyo nakushukuru, for the first time this administration is focusing on young people to empower them and to give them opportunities to also contribute to our national development. Asetari yo muraiwense hasorongoro gusichinga kichinkwana n'abamenyi be county ya Kisii asensemo ya Nyambera ime yo mucho gusongo ni gabamenyi be county ya Kisii babitiriria homuskiruto ko mwari baga hoyo karinge yorenge homu governor homu korbe county ya Kisii muskiche msungwe ibagerio helibaigwe heliogiriae kwana chinge kichungwae nigo habori mugusi kubwatisia serikali ya Kenya Kwanza na kunguseramo buna homugusi heliokanyora amagendero. Na niko na gavana Ongwae hapa ambaye amemaliza tamu yake 2 hapa. Nasema aongee. Sasa wewe mheshimiwa, ile siku mimi nakuja hapa wewe ndio utaanza kuongea. Ama aongee leo? Aongee leo? Haya, patia huyu mungwana nafasi aongee. Wapi nduru ya gavana wetu, gavana mheshimiwa Ongwae? Your Excellency, awangwani Nyoro kingo na magoko. Your Excellency,
Karibu Kisii. Hii ni wakati ya maendeleo na umekuja maendeleo. Nataka ujue kwamba tuko pamoja na wewe na tutakuwa pamoja na wewe. Mungu akubariki. Karibu Kisii. Asante sana. Na soroboti rumonchu murigirira tunyoro mutimo komo ketu kuirana tugende ne kyunga sinchira yo boikirano. Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department, tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, computer programming, cyber security pamoja na digital animation and media. Katika Building and Civil Engineering Department, tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabu.tti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, technical skills for development. Kila nafsi na ita ugukwa kwaraliwe kumongina sabina sungura tuchane kuralia ugukwa kumongina sabina sungura ligon ale umurugio nyagusira Thompson Sungura Manyansa nyina nyagusira Ellen Sungura, Estera Sungura, Anastasia Nyasuguta, Ivrin Kemto Sungura na bandingo mona nyagusira ugake nyagusira Gesale Nyakundi Bamotembe Village Musubati umungabo nyagusira Clemencia Goro Teresia Kimuma Agnes Mura Basilica Kwamboka Ana Nyagusira Brisira Benjamin Mura Ayoti Nyagusira Elmelda Gladys Kirbo Nyagusira Makori Nyagusira Teresa Sarome Nyaemu Catherine Agnes Nabande Nyina koro Ogochese Verix Sungura Joseph Onwonga Kiriago Narebo Josephat Sungura Ogetembe TV and Radio Olfa Amati Julius Kirandi Joash Nyakundi Sungura Eric Kiriago Ana Nyakerario Bran Ogeto Kirandi Ana Mutanya Ferrand Nabande Mukamu mromo wabo Nyagusira Manyansa na Nyagusira Abanchiri Orenge Ukioma na Usamo Ndi abande bamu wabonga mona Muchobo Penina Rael, Daniel, Oginga, Kayus, Uchako na abande. Nigo ale Mokoyoye Nyarangi, Nyakundi, Rabuto John, Okemwa na abande. Nyiramoke Zakaria, Charles, Makori, Unchunga, Muchiemo, Mkolera ya Francis Onwonga, Orfa Amati, William Matondi, Porina, Kerebi, Lucas Gisemba na Mongina.
abamunyumerete ngamona Francis Kiriago Joseph Krande nabo igoni gale bamu abuguchese mukaya mumanyi nabande muchango monene nokolekana ekirali kya 2023 Jumatano asenka yaye botori chingaki ararusiwe asenkendu ya Busongo Medical Hospital ekya 2029 asaberuna kwenibwa kirali ki 30 Ijumaa asenka yaye igotoka Botori Village Kituru Central Ward yimeye county ya Kisii kuno kwa twaralirie komongina Sabina Sungura kurwa sechi studio cha Gatembe Television na Gatembe Fama twatumire engora na magombo nyasaye abalemi chinga kiechi chobokendu obanene ine nuganeti konyora gisemi chingi ya chekerero Liatirimba Technical and Vocation College nero lichibu liao ase intake ya January eyogenderete nigo bakuru wa chikusi ao mbabuate mechanical production, welding, automotive technology, fashion design, cosmetology, human resource management, office administration and secretarial, electrical engineering, civil engineering, building technology, masonry, plumbing, carpentry and joinery, ICT technician. Somali tango kwa Jackson Omae yondo mwalimu Kabere ase school ya Liatirimba Technical Vocational College ose a deputy principal ase college ya Liatirimba Technical Vocational College yere located ase Neliwali Masaba constituency ward ya Gasusu Karoweka ase junction ya Geteri aiga ase college yetu abanafunzi ndobwate chinjira mbalimbali tokubakonya ekorama itenga abayigoli baito gotwara barobwawa ase ngenjo ya school fees kero mwanafunzi ekira ase college yetu kubakonya tuli kubaijuleria kusips eje kuba funding kurwa ase serikali pamoja na funding kurwa ase High Education Loans Board elinde banyaragora bagokora kikosi cyabo asubwororo na kutabukya kwirari bageri asengencho yo kwaligania abasaye baito pamoja na bayiboli bareta abana babo banyako bakanyora kiskill ekira abakonye isikali mwali intake intogendrete karibu intake ya January nigo egendrete ayirira nigo bagutuka asesemo ya Nyaribari Masaba Liatirimba asamange bakire 0757331085 igose batarire ase website www.liatirimba.tvc.ac.ke Liatirimba Technical and Vocational College, scaling heights of technology. Karibu na inde umwancho muligereria chinga kiumurakera hogendete kwenekigwa ase chinsemo aime yorongorwa gusie magega yokoba gwetania sigeka kiumutinyo yo mobono mbure taratwa hegento keirere chinsoko chinyinge na boigo chitente kuburwa mache ase chinsemo na boigo kwerera amangi boigo wananchi kwerera michando wa gwetera chinga kiba kulia mache ase chindoche muri kitofadi kadi kisemba aroboti rwasinchira yo gwikirano muna bono rocha ali abantu bagwetanenga kiyumurakera chingaki umurakera ogendrete kubwata inze ase chinsemo aho imeyorogongo rwa gusi na nigo chinsoko amone chitente chiarurekanire kukama gusekukamuka egento kegendrete kwenekya obokongu kokonyora amache ase chinsemo chinyinge umurakero yobeire ang'o mutinyo erire abantu bachandikire sana igoro ya amanche abole there is shortage ya manche kurwa semechi na ibe nasi chiombe chiko tumeka gusana wanyamugonda so gusumikira chinyeni itwagirege ne tende yarenge yakale agatwalira manche orojo wano murakero ojo mutinyo yo mogegero montorera lakini uno ukambane okonyoro mwako mugima no murakero igore no murakero arajo mwako mugima gegusi abantu mpaka bakwe egeko gera bakuburwe endagera smart agriculture yate konyara gokorwa na nabo konyora bono tuchandegete tokora chinyeni chigorite igoro unabona isokororare orojo yari urutwa ase esoko ya manji yarenge isale matobori age tunimete gatsime kwa manji agakama
ngachanga baroseria amanche chumuinagaria bonega abantu kunyubara amanche ugukamuko kwa machi kurwase chitente nabo igo chinsoko nigo wakageirwe goikirana maiga yemete yemiringamu osimekwa angene chindoche nabo igo amatobari wakwa asi chitente echio amancha yatoire agosoka furi korwase nyasato ete tigatunyarende tigatutege gusimekecha empaka roche bono na abana bansire gwaka matabori na nto kunyara guchiko bakani ngatagwaka gekogera bono barauto bakani bakorora twarorire bobe etoko baigwera bobe na indu ntoriko baigwera bobe no guchiko bakonya kegorie guchiko kina bono na kero kingecha konyora boko muno obutubwate gekogera nabo konyora chinga kiechi twaruro tari tokomenya misi bono tubatigere bakomenya no morembe tubatigere bakomenya babwata amache bakonywa gekogera guchikonyora bara abacho kurororo nande abacho kuraba na bara bunto kumenya ngaki bagocha komenya ese mete yeito kurushiro cha emeringamo yero na beta kiri roche mete ni yare ngo emesa bakwa yare kwaro kinga emesa bakwa ina abantu bagotire kare tari emeringamo ntonye kirete emesa bakwa njare ngo emeta renjare ngo ibono yasirire emeringamo yabukire nande yare ko nyare kanete nte yeite yare ngetente bantu mbare gorito nonye nabo nigo dagrasio rutwa onkeo kurwase ewodi ya Bugichora aene kiribuna enchera eyemo yokurenda chinsoko echiga nigo aroisirie ebitacho ao ase wodi eyo ya Bugichora na inche na nyara konyo korosire abantu baita manche asinkunyara twarosirie ebisima gose Natural Springs ange komi Bugichora ward mbali Erio kurwania na gukura umuchando yoiga kigima gukuburwa kwa mache ase engakere bosio nigo aba MCA baragirwe ebyara bururu ase ugutaetia amachiko ayo akurenda chitente nabo igo chinsoko igento batebire buna baise gokora boriorio amatuko are bosio nigo orogongo rwa gusiro ra chikugenderera konyora amache fedi abona yere into ase county government yeto aba MCS ibagagisege gibaka wakorwa na kerengaki tinda igwe MCA koleta policies chiko guide wetlands aba MCA mbabwende ko put their socks erinde nababwenete ko guide abantu nabagendete ko nababwenete ko sama jikali county assembly erinde wetlands chibe protected kitende chiaerire none jikonga chindege chiakagerire chiaitaiga abantu bamayenga giyo gosimeka lero nchiyo gekogera environment ya very destroyed kubwatikana naya nigo abarai bagusi baburiwe koroisia ebitacho ase chinsoko cha mache chire igaba na siasa aba tigatoligererie chugweteland yetu chasarekire tugatwalire Natural Springs nkoera chire gaki generation egoja mutune engoja gusavere bunanto go stand farm obosemia ubogende ko babokorwegwa buna enchira engia eyo tobwenete gutumeka erio korenda amache ayara chiko bagakoenekia buna enkokonyare nonyene kiare ekyo gegochigocha emiaka eribosio Hingo reporter Getembe koraiga se wodi ya Bugichora yegotoka imeye bunge ya West Mugirange county ya Nyamira Nchefa Tigad Kisemba Bemuno humuri kito Fadigad Kisemba hasoro botirwa serikali wetira segdara yoburendi nigo ya nekiribuna nichikubatirana nebyombe abunenchero yemo yogokora ebikorwa byobusali ukwana chingaki cyoko cengirabo bisaba banyimbo ubachete kobeko murembe sense yaitie sense muyembakasi ya Nairobi waziri w'oburendi bw'ime Kipchumba Murkomen niga tugimukibwa abanyanyimbabo asokwerwa kwabo gukobeka omurembe. Our officers were widely hailed for their professionalism, courage and restraint. As those officers returned home, a new rotation seamlessly took over, demonstrating Kenya's resolve that even with the transition from multinational security support mission to the gang suppression force, Kenya would not disengage in a disorganized or irresponsible manner in line with the pledge by President William Ruto, the President of Kenya. The discipline, integrity and dedication of our officers has contributed in a small way in restoring order in Haiti. This achievement speaks volumes about the character, value, leadership, and training of our police officers
and reinforces Kenya's reputation as responsible and principled contributor to international security operations. Kenya continues to play a leading role in the gang suppression force. Our officers drawn from various formations and specialized units of the National Police Service are an integral part of the contingent currently deployed on the ground. We are confident that the 5,500 strong GSF with enhanced capacity and authority will do even more to reclaim territory, restore state authority, and enable the normalization of life and economic activity of the Haitians. The effectiveness and impact of the GSF operations depends significantly on the availability of adequate and appropriate equipment and resources. We look forward to working closely with the United States and other partners to advance peace, strengthen our security partnership, and deepen commercial and people-to-people ties between our two nations. The Directorate of Criminal Investigations, DCI, also benefits from long-standing cooperation with the U.S. agencies, including the FBI, Department of State, and Department of Homeland Security in counterterrorism, cybercrime, and human trafficking and complex investigations. This includes the Joint Terrorism Task Force, Kenya, advanced training at the FBI Academy in Quantico, and the Transnational Organized Crime Unit, TOCU, focused on combating drugs and human trafficking and other cross-border criminal activities, as well as sustained support for forensic and digital investigation capabilities. As we build on these gains, we respectively appeal to the government of the United States to further consider supporting the National Police Service through the provision of aircraft for air operations, air support, will greatly enhance a rapid deployment, timely crime interventions, such an na gwikiraga bumwancho murigeria no ngoja kurira mangana mayaye kiunga chinsebire chabo nubutiko litirane Cyrus Nyakundi ha sensemeli bimenyerorio Wilson Makole kurenda segekege kikiri mutwe ndochikwirana ha somorogerio ho komenya buyake bochanu asumunya kitali korwa sinya kitali ya World Feed Dr. Ken Moses hanyarire ka wikirana haigeme ye studio nagusabire tosukale Magaka ninjo, ninjo enembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo bagina ninjo. Moseraibu, takana muninjo libu. Moseraibu no liwe. Oyo ayebono kuna kubuzu, inkabu wole no kuna kubuse na nkabu turasoka. Aya turasoka no le nkabu yuko kuna kuisiki kia kenjole kia uji kwana kuruwa. Abantu bose nari gachi bawo senkuru abantu bose nkuru warira ganga mumbu yakanja abantu bose nkuru no nyako no nkuru marani no nkuru wari etore tono aya nora ngano abo ko manyete kwana gutara ukiya tuma itikende na benga kuna bona aya tuma okenda abantu bose nabaga gachuba abantu bose nabaga abukwere nyantro ta manyangamba tikako bamasera ibu oruka isiko oruke saba abantu mbaga chire bisarate inkiya ko bera masera kenda gisarate kende kanisa zabandi baguki kenda aliye kebute zabandi bale na ati kono kabanya umbago no kuna kubuza no kuna kubuza waswena ni baka tuliko no nizika ai masera ibu tangana mu minjori ya ta kolega ko ro ne masera ibu oyo rero lyo karukuru mu isurumbu omoizurumbu no monto muoro ai bono ora mu kakero kenda basu mono monege kwani tiero jangu swati uri ya umuntu lyo digereti ai tiona kwabuze biso nabo yeta kuna boseri biso okonya umuntu wabuze bakeparo kwabuze ko utakeri ari mu isurumbu ai kuna kwabuze biso nabo yeta yenda mo gondoleme nyo biso na byali kuna kwabuze na mona mogoro no le mchoko na kwabuze biso to tige biso na ibi wa no chiko chiko da bido bino chitoje ya tiga manganayi Magaka ninjo enembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo bagina ninjo. Karibu
Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, computer programming, cyber security pamoja na digital animation and media. Katika Building and Civil Engineering Department tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabutiti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, technical skills for development.